أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Watukufikao nyuri dunga kawaida maana wakati kangasa mwaze video za tuzinu ngarimbushira ni heri na amani haini bahuni kao ngabo mkomori ikenge harumwa amani harumwa utulivu inshallah taala. Watukufu, assalamu alaikum. Usikwale wenu izora kusudia rambe tsindongoza nyumeni sha sawani zordungo hamba lizungo kaungazi yenshiwe makati yanu hendelea makati ya jao. Haizo hautsaharandise irisijoka wale haku doka ya amfikiri ama bese harumae dunia kamili kanjawewa nswamini kangabo wandu wako hanze nsi hao hama wakomora nsuaminira akaya zindo wandu kaunga sina tsikao ye sirikali wandu nsi yende usoni ye opposition wanza wensi yende usoni ye notabilite wanza wensi yende usoni ema journalisti wanza wensi yende usoni owadzaze wanza wensi yende usoni ema shababi wanza wensi yende usoni abo bakisha uka esharizi ya hindi entitso hende usoni nabo haina mru wanza wensi yende usoni yabo ngabo ndabo koso ntipangana ndo ntende usoni noketsu henda yabo ngabo ndabo. Mimi ngamjokansi ukaya zendabo haswa ngizona wandu ikao ngone ngo kinyume mwezi wewe bahunga una ruhusa wameze ndabo ngizora mwe serikali kabatshaka nga una ruhusa mbeheliyo ngamina ruhusa nambe namnai yonde helira ngumba kabatimba taraduda ukaja kabo miujuana we hawe ujuana mi yonde kawaida ya ubinadamu izendabo ngizora mwe serikali yonde li ujujo hamba wewe mimi wanga mwe zendabo ngizo haruma ya opposition ngamjelezo yakando nzarangalie haufubi waandikao ngwa kinyumwe nezileo kabati mzima haruma ndu wao yatukana dhamana za daula kabati badi wandu watsungu utembeao mijini bahi wa wado ambaye mafitsi hawo shaino mdukao haya kaansi kikweli kaya nguremwe serikali owinji wa hao wakana dhamana za daula aba hawarudi ngo wazitsa hao tena wakenizo badi akwatinizo gemane nsi atsulekele hindu wakati wo wakaya kabati mrutsu aminu kabaha wapwa mnanga njamba nsi akomoringe giyo njema haweze nongonga zendelea opia shawallahi ngono zenje zambabi ani bimana omweshi mwema wenje zambabi arahani heli wakaya kubali haraya yo problemu yao wondo kweli kubali haraya enti pangayo mbabi arahani heli yakaya heze kote pia wale kati mumu kubali utiparo kubali tokao ata edina cho hisaka waruma uharaya dai problemu yao shenti pangayo mbabi arahani heli yakaya ai mara mwazo mrada hindi ko ndi warazaliwa waraona naona bakofanya mizimiraro hata mwenje watuko ka mizimiraro abaho fanya tsumbili waruko kwa Ahmed hisa izo rijeshi naona mwandu wolo wakautula pare komori wanambidi wadosu mpya jawe tamnambidi bala izo riwono mala mwanzo mdishangaze hindi ko izo riwono yo juzi bani yodazaraka yumeni riwono etabu yakaya hizo no kuexpeza komora baikao ngazinjiza ombabi araona wandu wakaufanya ufanya hazi ya serikali wabira mezi shenda wakakwaliwa mezi miraru wakakwaliwa
mizi sita wakakwaliba abangu alibawe zabantu nje urade kabo kawaja kabatsinongoza injeza ngabo za injeza. Halafu emana bangamba kishwabuka ya ani hokainsi kaende hara kamali liranzo rajwanza ende upewo mwinji ngona wandikao dwale kinyume mwezi hakabanu mrure mwezi ahanana mnambili yaladimu yakaya ikakwelie watwania wanti sidoka mrurongo baki ba gada ikaye kweli watwania wanti ahana ndongo mbili ba ana mrure mwezi ndongo nzima ye ushukuria haungia mhono nezafanyishia ikaye mananti watwania lazima kubali kazino zifanyishia njema alhamdulillah shakaja toshiha nizo ya neza tufanyishia ya reme inelichiko kama mala pia watu kubaliza fanyishia wareme za tufanyishia badi komoro ateza fanyishia rizona wabantsazinu ngono kaje fanyishia hiyo kuna ujumbe watu ni hena mna hiyo tijau yadu isa rantu titabisha we watu aniasha kusonda ndongo je mafanyishia we watu aniasha wandongombi izibandu watufanya kwa nuka yabo hai emana watufanya ndi mpaka urohe wenda hai balati jokati faida saho kuna ureje na muide Mungu bemba mwaruma mrumu yabakisha yu yaba hayo yazali ekaro habwa bondo wana hatu wanashu atundo wajuka huja shanyinyi dai nyamisana bon kartumtani tena bahanyinyi bon ye generation nyoba saila la bahino ekay emission mwiso ya 2029 kazali ya saharuma hisa yo wajuka ujabo wandu jina ekao kabati mrujo kabani hangu mahayabo owenji mahamisha shanami yonde yenti atwali wajende alamanga mwanao na mnazali ya hontiwe mipango ya siasa hai baina amwema mashababi wa Komori ikando zangalie namna ikao ngupangisho mashababi wa Komori wa maudu zukachalo kaya abande mwanao no kamanda hiyo walongo wapangisho maudu wajo kana dhamana za daula mjumaizo walonizo mfano alafu wana milongo sambani namna hiyo ikakartu kubali rahimida Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin ne mbabe yafanyisha hino Mwenyezi Mungu najali bafanyisha sasa tena mreme serikali ndo yu haki wakiwandu wadu reme serikali wamba zinongo zinu kata kubali zinongo zinu ngazondo nayo zinongo zinu ngazambwa una yu haki shayu haki tena harmweze ndando wambe zinu zifanyishando yu haki tena zinongo zombili raia mkomori ngilazimu yazieshi ngilazimu yazijue shakatu lazima mru raia mkomori kina shiozi mabai yatudishia ndongo ikao ngizombi na balanga bana njema mwambie zombili ekawe watwania mkomori shakabati wala wahale mawatwania mkomori abangu kweli ngabo maopoza walwe abo wajuba buha eli yino maze Facebook ola Jones ola Reneje ola Treshali ola Tekaravati ola Vekoti ola shikawa nya wa hanzanti wallahi katsa mwe position iliyo aba alikuwa uno wenji kama Antonia Komori halafu hawatari tike wale upande huo wananyasi watukufu na mwoneze nongo za jiria ya opposition aba ikao izo ntumsomesani shanga mzijuwao shando kaya badi ya risanga nifanya mpango banu lazima rizichitemba mabakisha bango mafufu mararo eyabenuha osiniuha ngajuka menjirana hapa ngabo wanzo ende harma zivoti ngabo watu hanza wende ngabo wanzo wamenye owararo basiga mumulabyo ba eko wandwa amando wandwa mbako na henda harma zivoti wallahi ngwajuhenda pia sha labda wanungwa tsahomba izamvume
ani badia mahaibiri minji ya batana ndabo wakauzamba kwa tina swabaha shauridi zila ndongo wakamba baha wazijimlisi wambio wandu abahangu wanzu watahemba za mvume zindwa jina watahemba za mvume zindwa jina halafungu wandisawo yabo akabativoti karna henda wandisi yabo iliwa parsemba swabaha ubahanu wajusi hawa wasiha giwambe abanga rendawe manari parsa zila ndongo za kautsongeza rende kamja kakabati ndongo zenongo za pangwa zijezendese zevoti kabana ubadili hata ndongo nzima wala kabati ndongo abo kawe yungio kinyume mwahendesa voti zonongo za sharia za pangwa zili hapo ngono shakarna utopanga heli wanzao wewe ndawa pangeo hanyu ndaone mndu mshahonoana shiza daula izo kuna utopanga heli wanzao kazina pangwa heli wanzao wewe ayo kai kiri sa izo polisi shandao mana mchungurenge tsa tumifanya mana manti ya kitoto hindi atuka mkuza kondania ya badilishari ya zabarindi yabaka mtsona haya zendongo mwaka uharapia baha mwanzi kubali zendongo mwaka uharapia baha mrudi mzikubali pia hata kamjasa za tazima pia mzikubali hata baha ani ngamfanya mashindano wanyi ulango mbo zendongo zilingizo harumwe sharia ulamba izo nabo kaziti wanyi yutisha juzi welewa champango wa konferansi ya kaya hei front commun tisha ya kaya ya Mzimba, tisha ya kaya ya Razida kauhojiwa ngono halafu zijani mguzozo ndaru wawaka wakantiba zima hata usamizana hata ni mnungu heli ukantiba zima usamizana hata ni mraka za mwana lefuzi aba ni mraka ataweza ulangeni za heula yabo na mtafadhali mtijile na mitijomba wananyasi wa Komori hao wananyasi hao wazi watu wa Komori mfanye taratibu hatuandu wanu ani muwasilisha kwa tumana malapizano kwa maana ukisiasa hiyo kawaida ani wake wazima maana atarjudo hondo mwezi ujauo atarjudo hondo le 23 Novembre ngwajua na kode hata ze series ngojo kandu wakawazima kiasi ya mahamitano sita abahini mdungu jua series nji za mwananya bahini mdungu jua tuwe series ya mwananya zandisolawa yakanga mdunga wa mipango ya hao zandisolawa wakanga utoshela hamba kawanuola hanza ya kaharongowa ya remwakoti mimi hanza ya katsirongowa wanduwa hunde faida hizo na hamba mimi hanza ya katsirongowa wasandi soromana yutishie kufolo kana bunjili wakana conference wakofanya ngabo nukutoa sharia yabo yatolwa bahira zida haihana hakahoje nswabili mwehe conference hiyo haihana mbano inukutoa sharia ila wala waisoma hula zila ndabo boze nogozo mwishanyo onti shanga mtuanza kiashana mamiche hamba zila ndabo gyabo emkomori utushinda yabakisha ishilie wanu hauwanu yabo ngujo kawo udunga pane ndawo abo mumdanganya shado jokira dangani alafu namtafadhali wananyasi gara amino kaya okweli msamshindia zenoko mabao pia mshindia na mwanzomba iza mvume kebala karja shindwa sho kweli mjishindi haumshindwa raze voti zejaja na nyinga mjuhenda pia kabati mzima harumandu wa hara yao ze voti ukakabati voti harumandu wa mboga arjume nyazi kabati mdu abo usijoka kandida raka jasuli Novembre abasa asangarwaza mu kandida kume tusangarwaza mu kandida kume raka jasuli ata le 23 Novembre ma kandida kume asangwa tayari abamwa minukaya hato mwezi unujoka udohisa ngwajorende hashirindi umwezi ujao uje mengo mitano mana hini mdo harambuye mwananya wala ngutuna kamna bakshira na mina wala ramehini wano leo ntipi hini mdungu regret wontipi hini mdungu regret wala ngu regret bakajina mwaze voti za hema depute wala ngu regret bakajina mwaze voti hema mera
Olangure grete bakajina mweze voti za kada za he ma depute. Ani wonti pia hani mdungure grete aba. Wono wonti ngwambao zungo tsungaba mwishanishia. Hani mdungure grete. Isibari motsuka wende. Halafu baadhi ya hango bokaba hana rende. Welewa baka batina mnadoshina tu azali batina ekarivoti. Yenye badinga mjihada yao. Yujuka kumvutia nido. Mtu azela mwazifu harmae o president. Ndo. Edo. Do. Engidahu. Ngomjidahu. Eba vudali. Isi wadashi. Ha? Nabaki mzima. Harmandu mdungo hambaze nogozi. Ha? Nabatoka mzima juu ya rongo afanye video. Ha? Yambe ya rongo wa yambe ukaya harmwe komori kamili welewa mji fulani wa opposition wa eche. Mji mzima nabatoka mndu ameka mji uoche wojo votia opposition ba mji mzima. Kabati nabake mndu yambe ukaya bavu fulani ngaljo votia opposition waloche nabake mndu yambe kabati mtwami nikahanalia uka nyina kalizi ukangabo mndo isubutia hebanu yambe ukaya gwelewa mji fulani uongo 100% amalili mndungo haba wa opposition kabati mndo subutia kana kaliza tusubuta mezo ngo iso kwa madabo amalize mndungo haba Yono wananyasi afikirama amtobirlia autantike mlaku sha izono wananyasi wafanya hau ambao ngazidudu sao wabaheni mndu atungo kumbwe mwananya ukaweli wakajali watongeza ratuhenda amaze voti wela we ufanya naye bando watongeza ratuhenda wala utoka rende wala narende wala ritende bali banu ngamtsugo jina mzabure ngamtsugo jina mzabure mtijina mzabure hamjila umubure hamjila pizabure hamtwaje sezanyu bure raisi wa 2024 yo parwa zala sumani wondu wako mo rajodi wamvotie kwa waono mahala yafaliki yendao ngabo wacho kakubarisana duaje warejezwa hula rakaya dasinani kwa naukiri halafu basi ndo kwa malizo juzi shagabo mwana maka urongo wa Parando Desire balar par fanya video wanda baukaya banu haina siasa yeketso hamba harma public bangabo wika wandu hamba odahoni wandu banyumba wazamba wandu kansi wazamba wao batina video batina telefoni batina mba mandishi batandeze hanyo bayi wao wajishilie wajeranji wao rizamba banu shabo baba wajohisha kaba tujishia yonde heli kabala karti na tambara enge mfanya heli yojo kanyangu au kaindi tishia mwana mauo hamba ukaya homijini hao mashababi wahe opposition walo mijini hao ngwa washashi iladhimu watolwa mapesa boyendelia hamba wallahi mwishia wenge kangabo ya lunga mashababi maopoza walo mijini hao ngwa washashi iladhimu watolwa mapesa wende wamanipilewa habemo yo yashizongeli wende wamanipilewa bon unachalika ile fasira manipulation mfikiri unaona yabo yani haba helio mashababi wa opposition ngo washashwa mijini hao ngelazimo mali wende wa manipilewa wadwani kwa mashababi wa manipilewa ça veut dire elimina elewa meneni mrujwa heliwa ilianzao selo hama ngelazimo opposition watange mali wainike mashababi kao kwa tindo hao homijini haubuko kwa wanzi marabanga bandu walukumuri buko kwanza voti hata lichukumuri ba malawinji
wano kwa ukatata wazijuma naona ila pia mafiti anionde wa manipulate mana wende wa biendabo yende mimi naelewa manipulation tselo hilio ngon anionde wa hadaye wende wa hadaye swa wa hadaye wafanye baya swa wa hadaye wa menye swa wa hadaye wa uwe swa ngon yabo manadamu hakika hava koti kati habulia huni jau so afia huni seke musikle ngono ya jambendi hindi ya bukuli mduambendi ni hapo okay mashababi wa mijini hao walo pozango washashi ngela thimori wani kima pesari wa manipule izo mana matsuba mtokati banu mwamba hindi shaujua mbio pia wajue ukakamtina wandu wa mijini we nyinyi wanyi ujamwaze media ujambeka omijini hatu mashababi wa hatu wa washashi wao nyiwanyi njombe helio iso kazabwa bashozo kweli mana shani kali mtu katuhamba ngono izo kweli urambwe babiyo kama shababi wa mijini hanyu ngono waloma opozango washashi na izo kweli shaizo mdu kamba izo mdu yeha hadomanga siwenji shamdu kamba abakatsamba ukaya mashababi waloko moro walo mijini hatu waunga umhono siasa alima mwazali wewa ujuhambe kazonda bongo washashi nabo usahamba ko hanyugo washashi ngeko hanyugo washashi efasira mwende abafasira watu wenje nari kubaliane rusome sana wakatumana ngarongoza nao sinemujore ngaka unumani awarengeka ngari rongo wao na hiyo yo mrutu ngada jitabishe inshallah kabati hatavamani hatamba kabati hatamani ngari somesa nao ngari rongoza nao risomesane helia ya ujarede wana yakanga boko mrugo kumramba na rongo boko mtukajihamba mono jana bekantusha naye jana wishametre mzima umdika wandu ani mru wishwe metre mzima ufikirika vrema mwanadamu kaongena umakinifu nge dhamana hizo ambao alafu msoma ndabo hili ba sikiasi ngelazimu kiasi ya mdu ya ujua ndabo na mrubuku ketu lazima ndabo alikiasi aka metre mzima dosibute jamwa ye paramenti ya kasina ndabo hili mushazi habanyo tipia hamba wandu wa voti komori 2019 waka 17%. Abakaundu azashe sabwisho ujonda kaba hatu mjini hao kwa jago hata mdu mzima shambisa kambelea kabisa wala kabati mdu joli wezo ambao abangabo miji boko hata mdu mzima akaja voti ekarungushe sabwisho hamoji mlifu wa hema siwa sha nisaka nzaba chabone kabala nguruchorongoza loboko kwa tujwa shile ndini hizo ambao no ala kulali sio kana wakati ile ambabi hizo ndo ambao na potinda sasa hicho ndo njo hele sha hawatsaumva uora hatu kari ulejeza bantu bangu wandu voti wandu washasha baha yuti tabu angaramino ke pourcentage yo hamba izo hamba ndabo zenongo hizo sha hautsahari tsike wani hakumva u banu abaha dunia heli iliyo ngabandu kaba hainwa waleme wana na uvoti walima na uvoti kwa twanza wa voti manata faransa banu mahayabira wakanza bafanywa sharia shaukaya haina mduti dovoti ya dore malamanda emmanuel kwa tuvoti haku alafu baadhi wa haraya wanusika boinutikao uhanza liberté haku utaila waone kambe seka wafanya sharia hisho yabo hama wa force mru sha zitaho alafu baza lugha mali namna hiyo ikanyondwa duhazi mna akili na elimu mdambie maraye namna hiyo abonga mwatabisha wabonga mwambia ondabo
abanga mwambia ndabo baingwa kwela ba haine zendabo zanyu zibenuha zendabo zanyu zibenuha na mwangali aba wakati wafanya ze movement ze grupu za hao neze zamane kadha wajikaza zisimu hata ezisimu zikawenjano hao simu wajikazo wandu walukunyume mwezi azali bahizo wakaudu ambio wanlukaya abantu sisi kartsuda ili ya part kartsuda ili ya yes kartuza hayezi garanzao shando undo ho maraiya bale raia wa hondo ani baya heli ya hando sabana mtashe maraiya ngwatashwe ndine maraiya wahinza hindi waka uroha wahinza hindi maraiya waroha waka uroha tuhaba we mzima metre mzima kamu respect tuhaba wewe enu akaturungu wao wehanza onesa Afrikaya hudoka ministry des affaires étrangères hababa nongo nzima waihensiza ye mkomori weshi komori wakanezamana zedamana hizo hawe mkomori weshi bonze wakanezamana hizo hamba ukawakati wa ministry wa hezabari za bonze uhatimishi nzikata atakadha ya hawa komori walo Ulaya uhatimishi nzikata na kadha ya hawa komori walo Bushin wakomori walo Egypt wakomori walo Morocco ngon heni bahanu walo mkomori umhatimishi nziaye bokuna ushinda uhatimishi nzio pia tsamba hudima netokanda hunu faransa mwana hulu wakomori wenjaba ukawa wakati wakawaziri wa heze habari zabo nzi uhatimishi nzi fulani ijofa idisho mkomori ujoeshi Ulaya hamba bukutina bomzi kutina kuja hatimba nogo utove makoti hubiyaza utembea uja ukatima nurua abango korje dulkamara ba na yukichocho abantu siasa inutisa na utoa zaka maana utoa zaka ani yoheli wa mafundi wako urambia ndukaya yohanza utoe umono muume umono mshauti jua bimaana ndukawandu watidojua hizo atoa shautowe unike mndu sadaka zisizabala shautidu hamba shayo sadaka sha siasa mrabezu yafanya hizo tofauti siasa mrabezu yafanya maana hiyo sadaka wanunu nidoshia gabo ndugo kao nidone ma ministry wa hunu haina mndu ya sidahunu ba heni mndu ya bira yetu hatindongo yabo boko habe elimbu jazalo ngujozi hunda ngabo ndongo ataza shifara tsabanu rarja karija hunu lobo jaba hongo toshia wono motoshia mfano visa baladur iyo ngabo mndu ba toshie utujwa ale zela visa baladur yui fai sharata mimire jana fansa na mingamna mahamindi wono leusha reduction fio welewa leusha narsombe ni anyumeni ya ministro ya ka ba ndawari haba ya ka ya kana ye movement ya wambushu wono rekai pasere kakia pasha awibakisha hini mjoja ngujojwa kwa katika ministry hakafuna movement ifanye noko kadha maor mfano ngihambe kana mabisteri zanyu bomzi habe haho batuambia ndaraba haza hunulaya na untuna nazali wa untuna watu ndio shira njotari nzima ya ministry mkomori kwa kabati shanutoka haro hangi aja korjela ulio hai kamna oreje ya savu kartuana kartushilana kabatima ngarjovu tiazali 2024 ata 2029 ya rohe waje generation nyirojina yakishababi pia kamjezana na hiyo megoni mwameshinzi yazali panga ondoka mahajawe mashababi warengensi hao warume shakamtselewa yiyo kama jwelewa strategy azali
Wono ganyiwa watoto wako kisiasa. Ganya mami nji samani. She kisiasa ganya ushashi. Shani strategia. Dukema haijao we mashababi wa rumensi hao. Haile wakaba fanyisha defeti zinji. Za hoa ze wa komoro wa rumensi. Aba hainu ngwanzo mashababi wa jao rume mahani. Waandiso pango mashababi waonga mwajuao. Ntuwa vumbu wa mananjaja wanje nifanye publicity ya kwa fulani usikongo jo huja. Shanga maonao. Maonao mashababi na namne kan wa basau hawa ba haki siasa. Ngamwajua pia. Alafu haba hainu ule hadazi wa kaya, sisi kartufanya siasa jerende hamwa vote, si kartufanya siasa ya party. Wando pia haba hainu mdara jarimwe partia. Utosha leo Pasoko, leo Shuma, leo Front Democratique, leo wando hanatuishia wajuha ujima na uwezo na blana veri. Wando hanjaishia na abungu wa yabo ngojo uja. Wando anda kaunu warema yonata sisi kartinga de maraya ba. Haini mdara jarimwe partia ngojo ndia sahezi. Hizo parti za pale. Shawala muhaba emana wakati okaundo ndahamwa zivoti ngo karibu tibi tenanga tu milioni kwa tambarara wono nganyando hanu wabo ngo jo vote welewa yojuhunda mba hibiwa yoti problem welewa yoti problem yon shanga mwaminika ngabando kwa ataze kosi kwa norje zibo ze parti za hafa lona mahana sha yonde Elias siasa bo usoniho ngabo mabungano ikawo ngo ujunganya nayo haruma wajukane pouvoir yoti mbeli abonge watukufu wakatira wasula bahayi ukanda lo shukuria ekangabo njema rishukurie ekangabo mbirambe ukazinu ngasina ruhusa ambaze nogozinu ngizombi zenogozinu ngazedaona yi hiyo haki ya hatu bana hata mimi ni aidoze fikra za ale isazali shanga mina ruhusa jamba zinogozinu zinda unai abonja pasheo kwa manzo zifanyishando shanga lazima nizambe adabu yangu mimi wa miranzi njiste mimi miranzi miuzambo niste honi mabiao indeli ko kaya niste honi mabiao yo haki والله yuhaki sipaka mdu yake upoza ngiambe zinongozi ngazina unai ngojo ka serikali wambe ukazinongozi ngazina unai shangabo yade abu ya uzamba ngao master ya uzamba shakarati bomana nyasi utito ngabo wakati hata mrona haya kamra shima opposition kwa rongo wao wallahi namji namji la mwembabi mdanza mbabi ntsihanyu mdu irongo wandu ntsihanyu babala ntila hama mwanadamu ile hanza ilendo ivazi wandu inukendo ila lendo zinongo pia zila ntsi hanza iskae mtuleleke kutamwe kaza uchafu na tobiami na mdensi baurisa sabandi watu mdo opposition para rongo ntsi hatu ndo sabarindi bobanu za munda nindi bamundane zabandi mchoro ntsi hanyundo zabandi kanga wongo jema zirbo ntjo mtsamba kala alhamdulillah shamtukanda mzika utezi kembi banywa yi nyondwedi hai sidaliyo ezembine mabekazi nobi zinje mama bezinjema bendele dudayombo shamtsambe bakajalingana nanyi habandongo njema mtsambe katina bezu mzambe retu habasisi ngajo shireri zambe
Ngajo mimamiche njo shanike tsibana beze njema sensi akomori pia ntsina bezo atamra numbisa wamamiche alors utkondena ngojera mnaki amba hara likira ushmofu amjoka ngabo njema ngabo mbi ngami tayari zembizi badilishie hate kangwa nzo numbise bo opposition libadilishe zembizo ngamjumbisa lisibadilishe shamaste shade kangariste hiyo ntsatu de kangariste hiyo madhamana ntsatu shekani humbise ni usaidie zenje maizo zikae haula piza wandu hautuzandu adabu hautuza wandu zabarindi nyimba sidali karna humbuliani mana tsukore ngitsa tuwe tsia ya shonga indi wakati uishia azali ya tibiaze bahari nyo ata umwenja baha kutsia mahali azali ya tibiaze bahara wahala pitali azali ya tibiaze bahari jana na abantu wali wao azali ya tibiaze bahari abaha awa universite azali ya tibiaze bahari jana telefoni hai yabuyeje yabundumda zambendi yabundumda za ukahale ukaurwa haranzi mitsami hula tambajino ndio renga barua sabandi wadwas ukaurwa haranzi dimani hatambajino ndio renga barua ila hadharati zake atindana na wasili mdazahangu sabandi madwas yangu duskwaja azali ya jana telefoni ngabo mdero barua tena emana tsokona kazo nje mahindi shati vyaze kahata na telefoni yati vyaze kandu ngwalibwa mishahara beka mdu afanya hazi mduliwa izokoli mduliwa shakaja kauliwa eka mdu afanya hazi mduliwa yonde kawaida yonde kawaida mduliwa kamdu afanya hazi shakaja kauliwa hapa ngwalibwao hapa kuna utu wafanya zeno gozo bibi kazo sawa wakati hatukauliwa na wakataliwa ambezo sawa no tjao kana ubuliani mwabembaza ndabo zanyu Israeli kana ubuliani mwabese batani zanyu hizo sabatindi ndo raza la sonsipia ngarujula nao ngarujua hizo tabia zanyu nonsipia ngarujua hizo mwafanya umakana zezi hizo zonspia abana mwazo mjadaidi Etibiazi kafanja, etibiazi kafanja. Sikarja mwisa pare, sikarja mwisa mwenji, sikarja mwisa l'hôpital, sikarja mwisa telefone, sikarja mwisa universite, sikarja mwisa mishahara. Gishwanza wendi. Hindi. Ngetu haba. Haba mdazi, haba. Haba. Shwanza. No. Izo piango zanzo. Shango uvu. Ngono uvu wakaya watu parushida fanya bandu kubana hiyo ngono uvu wakaya watu parushida walibandu mishahara ngono uvu wakaya watu parushida wasomesa mwana ngono uvu watu janamba hindu komoro ngarujwa ndo kezinji za sasa komori rohombi izinji chezo ngajujo pande uwo ngona siku masusu usikwa rohombi yoskyo mraketa yara jashie omwiso wa rohombi baongo jo hujo siku ngajoza baba kamgwa benze babonga sina mu ngajoza rohombi hanzima ngizo ameta bulu ngizo aboria ngizo no siku jo kabzamba rohombi shangaranzo runjire zinjiranzi ngerjera mendo alafu lelo kartu tajao karja mwisa ai koransi bali mkumurudwa zaraka chishirwani aha abu 2000 ya 15 na 14 na 12 na 13 na 11 heli mdaka Faransa bwana akauja Komori ya akaudofunga valizi mbili nzima ya la bushi
enzimande heze nguo bwanya heni mdaka uja Komori avaya 2017 eka hapa Rwanda hiyo kanga mjuka ujo mwezi ujawendo kama madoko weka abubalela buji bali nyuda za haraka yenye valizi elimu ndiabula valizi marnyanye tonde valizi majalabuji mana mwanzo mchadaendi kozi research yonyumene alaba kemdambe kezo dabo ukema hayabira avant 2017 ekeni mdakanda Komori katoka kufunga valizi ya bushi wakati hiyo kujadosha kale gashiritawa zila buji zitawa abamwe jengoro ngao siku zima hautsumbili hauzilera hawakati ngao uja rahoja ujwa kama udi haurengwa kubali haraya neheliyo tina bezo ata kubali yuruga juzi kabati kaonde hende moroni hana duka henda utunda wakauza motor hana yode biashara ka Komori ava 2017 heli bano dango utunda ngauza motor yode tabu ya mwenji yaka wakati huo nafikiri duaza mara jodazent ukora akaja fazero hamadani arakarja fazero hamadani gasina makinifu wazero zatu ya akili tulilia ya akili zatu zitulilia kabati hata batabu itokayo alhamdulillah rabbil ngarushukura Mungu wari hatsi namna hii hana mda telefoni Komori abu wabe hamna moteri abu ha moteri bondo lunipanga na moteri bado dahoni yabanga moteri malahoni kama motero mala unaba wadu shashi una biashara ya haju tena ilonku labda ya reserve ukaika choko mwenjure ngwa ya rumio motero ule ziluza hisu yangamia shada honi jawe namna inu awashashi hakangwa unua bwaweha hata usiku wa dharura bobanga mu mijibokata ze poto zinazitolwa mwenje undi haudu azilwa wandu akareje hema hada kainusa mtu mshaka zindi kuzungirika boyo hata mwanangu ngosheleo wanangu atichongwa shela wizo hale kabula ya hezi ya zelinu bawan ekamdunge hunu Faransa banu wanzo adabishe mwanahe ehamba kamjobe ha Komori imajuone bamjobe ha Komori abakobati mnajobe mwanahe kaufanya hila mjobe ha Komori kabati besa jombe kaufanya hila mjobe ha Maori shakati mnajobe mwanahe bakamjobe ha Komori ukoni henda ngujiriwa henda ngujibiwa kamana lelo hende yazalo ula hende Komori henda jihudu mjini haunge na mwenjenge na connection nge nguji connected ni wanza nwa haulo ulaya ngabona kwa banga tumaza wote henu sikwaje Komori ne liberté ne no mtembe yone no ulanga anine na ila nature ya wonti jwatuyo ano wale heni ya homo huja yoba hija ye regret ukayaza badri matsiko ni ba Komori ranziani Nswamini kangabo mwana mlibia obieka do mila bajo Komori. Yaka mlibia pia ja Komori bahe abidi mutunjisa shaye. Hakangena hubaende. Yoke jakaya. Izo kajakaya. Itiri anu wakayana. Alafu nalikubaliane. Ukangabo mbinga bonjema.
ngasi d'accord son tipi kabati hata problem upande huu shakarna ujuwari tsokubali ukaya mtsokabo mswambia wandu batani na ndabo hata dubai aba kishabanga mjilao rimwambia nikanyote pia kamjira mwazevoti pia kamjira mwazevoti kabati tujohenda pia kamjohenda pia kamjira mwazevoti kumsamkubalize nongoze condition msamkubalize condition wasomaze condition zafanyiwa ni ze sharutu zihende saze vote wandu danyiwa zisoma waunoka ngizo kairi waunaokazo haki shamsoka mtoshemeza leo paka community international hega babo waja muhadisi na nyinwa umwambiana kozila pia mkabuzi joranzi hale shamkamzi hasiri aba hadiza lisoroha mahadisi mwaka ufanya pia na nyina za community hizo pia mkamzieha abahanga mzitoa pia muhaba pia abahanga mzambao hizo mwaka udozieha na mchungo jafaya kumpaka community international waba ukaya ngojo uridunga dingoni hamwaze votizini shamwenda mahadisi na nyina wakamja zamba abahanga sina chumbili ndarubando mwandiso zamba ukamhadisi nyina wala mhadisi na nyina wala mhadisi na nyina wala welewa hata aibo abuju zinasha razida kamba ukaya wamilo kaba ngona retari wantifikire one retari hanyu dabiba na bote yoni hani mwandu na ujizi rahanami alhamdulillah atukufu tutani kimlaku shonto kanza ni sababu hiyo na singa sina zahamba wallahi ngasina zahamba wallahi ngasina swafi zahamba ngasina swafi zahamba watina kardamu hawari pa mdusheo hawari pa mjisheo hawari pa bavusheo hawari pa mandamu mzawaye sheo karti yao adonguri tsahao nzima bai hana mnadaye haki ya hahe ya kibinadamu yodro shangila zimedro wangu mimi wenga una drone udai haki yao shanga mina drone iste jaba ko wenga una drone iste yunyangu uamini kama mimi najojana na pizza uamini kama mimi njajojwana la pizza mndu bana uamini kama mimi tizala kumora atati jabanu tinatamba ifeli ni jua ya hondwa kantu jua ntso sana jua ko tujambiwa ele radio hiyo baingwa ndaba inganto para mzima bone musa shefi cha tunabona tujambiwa ni mumdomo mjini tujamba wanabakaritilo wakati wa haleula shayo tideli sisi ko hanza yo tideli sisi ralelesheha yo ndeli mwalelesheha nyinyi chanyitso kabomdamba hizo baturebira renda huyu shamanila ani nari retsi mbaza tabia mimi namna hii unaona ani retsi hani mda dojini ya dojimise kiasi hahe ni daraja hahe kabati mwandamu ututajashio kabati mwandamu ututajia stehilo wewe ngwanzoni ustehi shauti ni stehi wewe ngwanzoni ustehi shauti stehi bani hawa ustehi zikwa ustehi wewe kana ukirelio kama bari njoshioni ri sakadale angarjunja usiku shatileo raha usiku jojo kartsura mndo minsura mndo mimi nsuna mndo ni mndo asula ngujuka onena goyini ngujuka onena goyini etsimndede katsuni njamde njamu mfanya mbandongo ya usongeza asula yabo mumndo zabarindi amdo Mwenyezi Mungu waeche maana huo kun fakun izo jukanza nifanye kawati shaka shambulo badabo weshi banu duniani banu haukom barabo komoro hatu hoti jorano no chana risteilane istemi jihatu ritema bavu ya hatu lilongo tuna mdu haja mdu bani hangu
hamwana she wangu au uzi kwangu ne poto wasumona haja banu haja hari salamu umjini hatu kabati vote bo mrubani hangu hamwana she wangu au uzi kwangu bumana bozu balango pomju hanyusheo bala hono kango jobiaze harma Facebook wambe kamjini hatu kartonza voto mjina hatunga rjo si somjina balango pomjana nsheo bano mjina hanyene mreto jo ujua hima hamwe Facebook urongolea mjina hanyu mrubani yangu wetu jo hamwe Facebook urongolea aboti ikata bano mjina hanyu abon kazine kina Nel ngama minoka mimi golie ngama minoka ya mimi sio jando bani nirongolo mjonkazi engetamba hilo mshudo kamina ngama mbonabo engetamba ngama mrongolo mjonkazi banu mshoba kazo nabo maana ngama mjoko mjonkazi umji wa mila umji wa ilmu umji wa ustarabu ngama mjoka le fumbuku uliko leo mji na botu kazibahi nemila keturu sumramanda miya ya irongole umjini shamnungu toji permete mrubani hanga ujamba ngurongolo mjua hao amwe Facebook umjini hatu umba wata ikandu wakati ngwamba zenogo za mji kaya jobira kaya jubula bire jawu sidae abonde kinami marabanga mjivumbuonga mvumbuwa ndo pia wadungo fanyi namna yo kawarensi babalangu hapo michao sheo kamdubana ngo chamba kangurungulu mjiula ka umjini hatu karna kana voti malangu upo mjohanyu sheo umjini mimi ngamtuambe umjini hona zaliwa Obahano mjwa dungo kantu abaze nongo za mji warongola ze nongo za mji wababa wankazi baiwa heya nzia ndaru zilo yabo baiwa wallahi mrubani hangu ikahale nzia ilangu siho haja hondo nkazi wa kantu abongo ambao yeurejei hendabiri mahala hondo jina sheka jubira buhari yabo ya wa sojofu buhari yabo yabira yende nzia nyirwa jina ikaji bahemruo ngutoji permetele hajamba ukanga mrongolo mji wa tukaja kubali ngo kazi twambaye kabiri mimi dekina engo mjo kazi usanganya hapo mtongole ngo arongo wao banja jobula ni bire yabo lazima ni mehunu watimizi mahadisi ngenyo nzangu ekanga mina bwiri na bire nzanyi rwa chene nzangu ngemndo hamandami ngutujua jipermeta aja mwa Facebook kambe kama mjina hatu karna fanya vote nabo kusukuto kwa jobula wiro wanuzi kwambiliwa yotsiru hatu bahi haina mji ulu harumwe komori ngwaone mila hiyo ngwaone bahani yabo ngwaone wazee wao karati kamra jamani adorongele ba fumvu ya hahe ndorongele ba fumvu ya shamra chibano haja hamara mji hamangu urongolewa ama Facebook mrubani hangu wa mwana wangu babongo pomjula sheo abongo dhalilisho mji hanyu utukufu sukamliaku ambuli na kaza kifu nani ja kaza kifu ambeshule maraba ndika udunga makalima hatu yanu ambeshule maraba ndika hori para prive warambia hizo rambando warongoza hizo ramanai warwashukuri yao maana kwa tiwa shashondo wao warishukuri yao wajao wandika upartage ze video za tuzinu ngarishukuri yao wajao wandika uridea maana iyo mengoni mazeno go ziko urifurahisha au ziko unifurahisha dikaya mtu afanya commentary hanla pizza
maana yabo barua ndakaube haimwaswili akaunabaka barua imwaswili abo miujibiwa wallahi tinongo atasikuka na zikula huni zijahuni kamdamba usiweza mwa Facebook yeah it's mafit wallah ntojuhanze kazifanya video banu komante wanu jana wajana watundea chujibwa swafi kwa mamisulike barua waswili waona kwa wabeshaya wawaka ureponde ukarisha zo hamba abanga mjifereshayo abongo jila sio katabure abongo jila sio katabure welewa abange autsanti kemle wa tukufu na mkazo yabo hata usikwa tena inshallah Mwenyezi na tiamani armwensi hatu aina mdo uizungulio shari shitimrejei shashedo barini nwele nsi hatu karma amani rikeno maskini wa hatu shari karma amani ujola lalale ujoju haya juhe ujukanze ende honzi akisiru kango honzi arejei shangu jorejo mjini heni mdu utuantaze nongozo zikenda mna hiyo Mwenyezi Mungu ya msihe heni mdu atoe amani ya armwensi hatu Mwenyezi Mungu ya mlekeze roho ya jeni amani armwensi hatu. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.